Mau ke pameran ya? Ada korsil guys. Wah. Ada ombak-ambing. Mana ya? Ada ojot-ojot guys. Yuk kita jalannya. Bunda mau naik itu. Ayo. Lari. Itu kuda. Mau naik kuda. Iya naik kuda. Korsel. Sama bunda lah. Ya mau naik itu. Seru ya, seru. Naik kuda. Ya mau naik kuda. Naik kuda katanya ya. Beli karsisnya di sana, Ge. Ayo, ayo. Beli karsisnya di mana? Di sana kali tuh. Goceng. Neng. Di mana belinya karcisnya? Beli karcisnya di mana? Beli karcisnya. Pakai karcis Om, di mana belinya? Mana orang? Oh di sini. Ya, beli karcisnya di situ. Tete mau naik, sokat. Kita mau kuda. Kita mau apa naik kuda? Ah ngeri, kuda mah di situ aja situ. Aman gak Om? Aman, nanti dijaga ya. Tuh di sana apa di sini, Dedek? Situ. Apa di kuda? Situ aja. Ah, Tete di kuda. Iya, nanti Bu. Mundur Dedeknya, mundur duduknya. Ya. Mau nggak? Ayo naik kuda ya. Teh, 2 berapa? Bentar dulu, demi dia. Uang pas bentar ya. Bentar. Mana bayar tiket mah? Ya, nggak ada receh bener. Harus uang pas. Itu Dedek. Kurang ya? 20. Hiji deui, 2 deui. Nah itu aja nih. $15 ayah. 1000-nya itu. Mantap guys. Beli karcis dulu. 2 teh. Uang receh suruh ya. Kasih ya. Nih Om. 2 ya. Dek megang Dek. Senang ya. Juga pegang.
Cimol.